Sano kibosori FM, Rekonka Bokamo Mosori FM, Rewarare 87.9, Hoyaho 107.9, Mohaso, Riapala Mahale Morianting, Lissabella Ramiso Somara Eno Yaburopedi, Chilahanyoke Rorisang, wait till the Katamalano, Ke Penny Poogie Eyes, Kimajano Capeni Mutaum, Asama Jalo, Elena Mutahisi Buholo, Ibilia Samachalo, Limutahisi, Simon Suhoje, Momino Waruna Jalo Le Sami, Semi Rankwana, Africa Borwa, Botswana, Lesotho, Dina Hasote, Molilinteng, Isihore Rena Leluna. Oh, hallelujah! Mema molo sanko etlehia boga ki le ka bona bona etsa wa gago mema molo sanko my blood test. We pisa jalo are ke blood test. Re a le boga tle.
le somele bonemetso se morago fela gaura ya borobedi pagaetso re a palama gona le mo re tsamaya mo re yang teng mookamedi Tube o ile re balela lekwalo la Jesaia kgaolo ke ya bo 41 a re balela temana ya bo 10 ke a dumela gore mo leng teng o ile wa iutlwa o ile wa etsaka tsebe a se ka nna efangedi fela nne efangedi e kisang botshelo mo go wena nne efangedi e re fetolang nne efangedi e re tlisetse e re matlafatsang e re tisang mookamedi Tube re a palama re a bona me ke ka re ka palama re hitise molaetsao e tle re ha re tlhatloga thaba be re foka dumelang baruti ba ka ke gopotse Circuit 614 ya mookamedi Tube, my president Mme Tube, my synod president Mogale, my bishop Ntate Bana Setshedi le Northern Free State Synod ke hopotse siya go dumisa thiko siya go vuma ngo Yehova molaetso re utlisetswa ke vice president ya Circuit 614 Mme Magadebe are the brain ba re reditse ka tlhwafalo le fatshe la Free State Magadebe re le bogatle modimo go boloke ke le ka hona la pine monate ya gaole senship in the late and the great ana re fapine monate are wali bonana ka ba ka hona la pine engwe e monate ene tla jalo ka St Mary's Immaculate Young Adult bare Lord dim Lord mo motsweding ya fema re konka bokamoso modimo ke nnayo mookamedi Tube ke go kopa mookamedi wa ka ha re boela mo thabeng e wileng wa isimolola ha re tlatlogela go godimo mookamedi Tube re kope thapelo re kope signal ya le godimo gore modimo a tla folose moya wa go dula mo dipelong tsa baretsi ba station wa go dula mo ditsebeng motsweding ya fema konka bokamoso mookamedi Tube ha re itaole re laolwa ke moya gore re go tlamisa melomo bua morena motlanka wa gago o reditse mookamedi Tube a go re kopele kgolagano ya le godimo modimo ke tshogile pelo ya me ya roroma ke remega ditokololo ke tla batla thuso mo go mang ya gore ke tle ke boele mo maemong COVID-19 e ntsenya letshogo ha ke bona batho ba swa botlhoko ha ke bona batho ba tshwaetsega fa ke bona dipalopalo di tlhatlhoga modimo ke tla kopa thuso go mang e ke yone nako rara ya gore re bule dipelo tsa rona re lebale tsotlhe re tlose poifo re re wena modimo re tshepa wena ga yo modimo o mongwe o re le ha modimo wa rona go ka tsaya lobaka seo re se itseng ke gore wena o modisa ya tshepagalang tsena le rona rara ka Kriste Jesu morena amen mookamedi Tube ke a leboga that's the brain ke utlo moya wa modimo mo tulong re le mmogo ya ya ka re modimo a ka re thusa modimo re fa matla mo gareng ga le tshogo leo re le mmogo lo o mo botsa potso mookamedi Tube yes the brain a re ke tla tlhoka go tshoga jang man a re mookamedi Tube le di brain ha ba tlhalogang a re ke tla tlhoka go tshoga jang ke tsamaya ke ntse ke tsentse mask ka lebaka la bo seemo se re tshela mo go sone sa coronavirus a re ke tla tlhoka go tshoga jang mookamedi Tube bo ngare ke tla tlhoka go tshoga jang ha ke tsela go tirong yaka ba setse ba na le dikgang tsa gore ba tle go kgaola batho a re ke dikarata tsa dikolo di-credit card a re bana ba ka ba tla jaeng a re bana ba ka ba tla jaeng a re o mongwe a re ke tla tlhoka go tshoga jang mo ke dulang teng go tlatse ditsotsi go tlatse magodu go tlatse batho ba ba sa ratele batho botshelo a re ke tla tlhoka go tshoga jang o mongwe a re motse o ke dulang mo go one lekeišene leo ke dulang mo go lona go tlatse bana ba le dira yes mwana a re go tlatse manapa go tlatse balotsa go tlatse ditau tse di gagolang a re dintikile a re ke tla tlhoka go tsoga jang mookamedi Tube go
tsaya di-brain ngwana gamma ke tla tlhoka go tshoga jang ke tshwere ke bolwetse jwa khupelo ga ke ba bolelela ke re maske ona o ntswala moya la bofelo ba re ke tshwere ke corona kante bolwetse jwana bo ntsentse bogole maske ona ga ke tshwanetse ke go tsenya ke a tshoga gore o tla ntswala moya ke dutse jaana di-brain ga ke tshwanetse ke tsoge ke re ke a kwa tirong ke tshoga gore a ke goroga ga nkitla ke fiwa lekwalo la retrenchment go ditiro e fedile wa e bona corona ke ga tlhoka go tshoga jang di-brain ngwana gamma ga ke